دما خوش به درباره وی مجارا کو درکتی و افتبلی هویا دناوا گوندک و مختار گوند گفیل ولاتیان دکه و فشار لواندخوا زیدتر آگاهی لبردستی و اف مختار گوند کیا جبرکو هون گوند وجی باورم نیزی وی گوند حاج حسنایا جبوه که مخواستم زیدتری خوا لسر وی بویری جواناس بکنه سيردا سلا وريشتا وتمجبان هجارة جبو مختار حج حسن هذا غادي شكينو مسرزبون يعني مختار بشكل عام ده هرما عفرين ده دقينو ريجيمو باس ده ودقينو دم داگر كريا دولتي ترك وشتاين گري ده يعني كاري مختار تناس كرن يعني داغي يك بي مختار كاري مختار فساد جسوس لقا خرابه لسر جيراني خال لسر حرتشتكي لسر لهمبر دقينو نظامي بعض سر لهمبر تفجرد كردي فسادي بكي لهمبر جواني كردي فسادياش دولت رو بكي داغا دولت تك عفرين داغر كري وچتا ينفا هر يكي مختار عيار كريه گريداي دولت ترك وچتا يعني بيوان كردياتي ولا قارز شرف رومت دا تنانه كاري مختار بيلي فساده بیل کرنج دولتی تر رو چته انگریدایی وی انسان دوالات پاراز انسان کومیدا انسان دیا پکی بشاف دکاتن پیشه وانا اشارتی سر مالا دکرن پی و روی مالا دستی خودیون سر کاری مختارا دعفرین دا دگوینا بعض دا و دگوینا دولتا تر چته دا و کارا یعنی بردوام بو مختاری حج حسنا يعني مختاری حج حسنا بخوا حج حسنا بخوا ده حج حسنا حسنا جيرن وجورن وگریدای فصیله سمرقندن ناوند آوانی اساسی ده گنده کفر سفره گریدای جنریسیه مختار بخوا دیروکا مختار و بری مختار جی یعنی بر جواندیت خوا مصلحت خوا بکیرا بمبارانه یعنی وقت قوتنك عربي دبين مين نام مع امي هو صار ابوي هذا راستيا مختار وبري مختار بابي مختار يعني تقولنا بعض بابي مختار بي دولتي بي حرتشتك دولتي جي بخاصة دقدمان هرو مختار بخا تقولنا ريفابريا خسر دا خاكر انه انسان كي والله بارز ودرب معني برجواني الخماشي ريزدار جبرائيل يعني هون بخوا بي مختاري ناس دكن از مختار ناس دكن ودقا تقولنا ريفابريا خسر دا در باسي مالا وان بيمن او كردا من تشت فيرو نقاش كرن جب سر ولاد پارزلقی يعني خواندوانجی آرک خابلی زید زمانه کردی دا یا ده جوان شورشگر دا یا ده هزا پاراستنی دا از برناز دا که شخصی مختار گور بر جواندیت خواه يعني بر جواندیت خواه ای شخصی به عفرین ناده به ملتی عفرین ناده به کرد و کرسانی ناده به هر تشکی ناده يعني بیلی شخصیت خوارانه بو و دنگ مختار و دنگ داویه يعني. دنگ داویه بخوا د گوند حج حسنا دا بس دو مالبت چتا مانه بله یعنی مالبت چقا هبین دوش گوند کشین دو مالبت مانه یک جوه مالبت ناوی خواه وای ابو محمده وای ابو محمد بخوا مختار ما جنوبخواه جی مریشکا ابو محمد جم مختار دو شغله هنک د گوند هن هاوجو چتا را دستینن يعني همزانم به ناو جناو یکی وانا حسینه خرابیاجی دکن و دستکه چتا بینجی دربین حسین داره جمع وای ابو محمد مریش گاده خوازه و وای ابو محمد جدبه از نادم يعني الجمع از جمع مختار عامل شغل وقت مختار بمرا بودی تیتشی ندی کسی ویمن وقت هوا داره خبره دی مختار وی دنگی دا غیره دکه به تیبت جبو حسین و یکی دن هیا يعني دخوازن داره مریش گا بخوازن در بکن جبوه دنگ ريده كي يعني كاس نزيك ابو محمد ما بن ابو محمد لجام مختار دو شغله يا ابو محمد بخو جريداي بالاساس اندام كي هاوجي فاصله سمرقند من بيكرونجي كرنا حتى جي كرنا دفر دا انجام چيه يعني كسر مختاره دا عفرين دا بتحدى ياك بلا ببيد دم دولتا ترضى حتى نكا مختارك باش هي كاري مختاره فساده يعني ميناك ياك مروفه من نال شعبابي نال حلبي للتركي بي درباسي عفريني بي بريم شعبا دارين مختاري ويقندي فيرو داري جان فاصلي حبزاتا اي امني يعني تصور كا يعني عملو جي برسناكن مثلا مروفي في انساني كيه دفتلي مختار ده بيچه دبي مروفي في انساني محامي جبرائيل و تروريسته و شعباجي كار دكي بله المهم
راد به فاصله حمزات نفس و انسان اولده مختار به در در دبی مشتا پرسکری ما مروه کنه دفتله بو انسانی مروه مراد بچه دبی فعلا ما ترکاو و مازانی کشان انسان شرفسز ویرومت مکرن مختار جخارا یعنی دبی سک اجی پرسدا که مروه تکینه بخواج مراولده به معنی میدواره پیش ما همزان مروه دبی بخواه اولده به مروه و انسانی محامی جبرائیل شبا تروریست کار دکه یعنی حتی چتا بخواه سر مختار د عفرین دا دبی انسانی و شرف و و نامیسنه دبی هر تشتکیش مراولده کاری مختار د عفرین دا هبه گور بر جواندی خو یک جا را خازن خوب باندنی چیکن انو ام فیده ملت دکن آقای ملت دفتری عمل کاری دکن تا کسی تفید الملت نکرد بالعکس آقا ملت دفتری گچتا $1000 بخواستا به ملت مرا گفت چتا $1000 دخوازه یعنی این کمیسیونی خوش دکرن سر کاری مختار بیلیه حتی دولت ترکانه چتا انگریدای دولت ترک د عفرین دا هبن مختار وی کاری خراب بردوام کن و هر تشتکی جیه بکن يعني بفي أواي أبي مختار إيدي بأواي كي أشكره بفان كومين سمرقندرا تكلية دينن ولدجي كردن ولو داري فان بن بيكرنان ولدجي وان جفان زخن بأواي كي أشكره فيك درد كفاهولي أشكره دخوزي بلا بابي مبي دبس بي مختار دقينو دولتي دابي دقينو بحث دابي يا دقينو دولتا تركابي چي خراب هاي بحقي كردان بله چي دبي بلا بي كس بلا خود چتنيني هوا راستي مختاره بين على كاره حتى مختار محاولة كشرعيات كي بدولتي تركن بنوفي داغي يك از كردمه دولتك ايرج دكي بحزارة كتش خورد برخداني خوينو خادن جبو پاراستنا عفرين كرامت عفريني هر تشتك داغي ترك دولتا ترك و چتا انگريدويتي 8000 انساني مرا باندن زيادتري 8 جني ما كرد هاتن كشتن دست قوات ناميسي ما هر تشتك كرن داغي مختار تي قبيل دكي د مجلس دوان دا کار دكي نمختار رایا گشتی را در رایا علمی را شریعت دیوانا معدوی این کاری مختارا چه کردن دست بیکا داگرکری ها دولتا ترک بله اینه که بس خستان مالبتت می شهیدا بفتن عفرینی بفتن تشتنه هوا قدنگ جمع محفوظنه چه خرابه معنی چه؟ معنی پیش رایا گشتی من مالبت شهیدا که ترک قبیل کردن مالبت شهیدا چه تا قبیل کردن یعنی چی خراب هنه کی ده ببلا حتی ناکا مختار د عفرینی دا چی خراب هنه دکن ليناكا بعد نظام بحث الوشي پیمان ما بين جنرال ومظلوم عبدي شيبي وريفابريا خسر الشيخ مقصود واشرفي وهيا وجي شيبي ناقاد خازن خابكن هم باش بين ما خدمت كلمنا تشتك ناكن چه خرابه انا حتى ناقاد كلمه بله رئيس دار جبرائيل مصطفى باريزر جقامش رو قلما آمده بو قل قلق سپاسیا واتكم كو بأواي كبر فرح درباري وان سوجين كل نافا قندي حاج حزنا بيكتن و بن بيكرنين هم چتا و هم جي مختار قند لدجي ولاتيان ساعتا و خش قلق سپاس